pour nous faire pirouette dans l'autre Borzilea, côté agent cap travail dans le service investigation dominicain, mettez la patte sous Erwin Pierre, qui c'est un haïtien. Monsieur te gagné 92 passeports en mail, plus $11,000 verte coupoao. Tu après le poté aller dans le consulat dominicain qui wana maintenant pour un mob cap travail en dans consulat même vendre les visa pour mettre sous passeport yo. Elle te même bay non moun cap travail dans consul si là qui t'appelle qui t'attend pour le poté passeport pour mettre visa sur yo à $500 américains puisque nous déjà voyons papier qui marque $500 sur lui et c'est seulement $11,000 yo te jeune dans même monsieur. Donc s'il te poté comme tout passeport qui dans yo à $500 américains, monsieur t'a supposé gagner $46,000 américains dans mel. Et n'a souligné pour un pile haïtien à pas plaigner parce que yo pas qu'à jouer un visa, leur fait processus légal pour appliquer visa online. Consulat a fait qu'on ait pas un rendez-vous disponible et dans ce sens ça yo voyez autant janvier à février 2022 pour attendre toujours pour jouer un visa alors que raquette a prend $500 américains dans même monde et puis dans 15 jours yo ba au visa. Visa dominicana nada ilegal. Entonces yo me dan el dinero, ya hablo con Jairo, el amigo mío, y entonces él me dijo que lo recojan. Entonces van a comenzar a trabajar, me dijo, entonces tráeme los pasaportes. Y yo antes de irme al trabajo, yo iba temprano, llevarle ese pasaporte, él venía en el camino a encontrarme para entregarle su pasaporte para poner visa. ¿Dónde trabaja Jairo? ¿Dónde trabaja? No, Jairo es encargado de poner visa en Guanajuato. Jairo del consulado. Del consulado, es el consulado. ¿Por qué? El encargado de consulado. ¿Y por qué en la casa pagando la visa? No, como yo no tengo tiempo para ir a hacer fila, entonces yo coordinar con él, entonces lo iba a llevar a él. ¿Pues está autorizado a poner visa en la casa? ¿Cómo es? No, él no va a ponerle en la casa. Él va a venir con su pasaporte para ponerle en el consulado. ¿Pero para qué pueblo usted iba? ¿Para qué pueblo usted iba? En el Pino, venía en el camino, en el Pino. ¿Cuántos pasaportes? Son los 22. ¿Y dinero en efectivo? Ahí a $11,000. ¿Lo habrían hecho anteriormente? ¿Lo habrían hecho anteriormente? No. ¿Primera vez? Primera vez. Yo nunca caí en eso. Nunca. Fue él habló conmigo y entonces intentaré de ayudar. Nunca caí en eso. Entregar a las autoridades de migración y ya. Nunca. Carlos Polanco entonces se lo quitan acá y se lo dieron a...